Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ni umugabo udakunze guhisha amarangamutima yiwe. Uyu perezida ku munsi w'ejo yatangaje yuko ubutegetsi bwe buzareba nimba bwakwirukana umuherwe wa mbere ku isi ufite ibigo bikomeye cyane harimo nka Tesla, ikigo gikora imodoka z'amashanyarazi, SpaceX kijejwe n'ibyogajuru byo mu kirere, ndetse na X ariyo Twitter, urubuga rukunze gukoreshwa n'abantu benshi cyane. Ni nyuma yaho bagiranye amakimbirane cyane. Elon Musk ni umugabo ufite umwanya wa mbere ku butunzi ku isi, kuko bitangazwa na Forbes magazine ivuga yuko Elon Musk afite ubutunzi bugera kuri miliyari 342. Ni umugabo w'imyaka 53, ariko kandi ufite inkomoko mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Donald Trump avuga ko ubutegetsi bwe buzareba nimba Elon Musk yasubizwa mu gihugu ciwe cy'amavuko. Mwamenya yuko mu minsi ishize Elon Musk yagaragaye hayaterana amagambo akomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga na Donald Trump nyuma yuko batari bumvikanye kuri ibi cyangwa se biriya. Musk akomeza anenga umushinga w'ingengo y'imari ugabanya amafaranga ashirwa muri gahunda yo gufasha abakene kwivuza cyangwa se icyo twakwita Medicaid, no kongera inyungu zayo Amerika ihabwa. Uyu mukuru w'igihugu yasubije ko Musk ari we mushoramari wafashijwe cyane kurusha abandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump avuga kandi yuko iyo adahabwa ubufasha, Elon Musk adahabwa ubufasha, yari gukena agasubira aho akomoka muri Afurika y'Epfo. Mu butumwa Trump yanyujije ku rubuga rwa Social Truth cyangwa se Truth Social, yagize ati Elon ashobora kuba abona kunganira kurusha ibindi biremwa muntu byose ku isi, kandi iyo atabona kunganire yashoboraga gufunga iduka agataha muri Afurika y'Epfo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bamubajije nimba ashobora kwirukana Elon Musk, nawe arababwira ati tuzabireba. Musk yateguye ko uyu mushinga niwemezwa bidasubirwaho azashinga ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Trump, kuko iryo Republike ntacyo rifasha abaturage. Ariko kandi nubwo biruko, umuntu akibaza ati iyi ntambara igiye kandi kwaduka hagati y'umukire wa mbere ku isi ndetse n'uyoboye isi ariwe Donald Trump bizarangira gute? Ese koko ubutegetsi bwa Trump buzemera kuko Elon Musk umuherwe wa mbere ku isi ndetse wanafashije Donald Trump mu kwiyamamaza agatanga agera kuri miliyoni 290 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo Trump akore ibikorwa bye byo kwiyamamaza, yuko yirukanwa muri iki gihugu? Cyangwa bizogera aho bihekera mu magambo cyangwa bizakurikirwa? Ese ni izihe ngaruka bishobora gutanga kwirukana umuherwe wa mbere ku isi? Uvuga uwo perezida avuga yuko yafashijwe aho bwiye adafashwa ashobora gukena. Ese koko Donald Trump azirukana Elon Musk wamufashije kwitoza ndetse yavugaga yuko ari inshuti yiwe ya hafi, nubwo bafitanye amakimbirane kuri no saha? Bizarangira gute? Reka tubite biyobije. Ndabashimiye kuba mwafashe n'umwanya wo gukurikirana kino kiganiro. Murakagira Imana n'ibintu.